Hi there, Yani here and welcome to my channel. Please like, comment, subscribe, and hit the notification bell to get updates when I upload a video. Good morning! Good morning, good morning. Today is a Tuesday. Mag-work og sayo para sayo kumahuman and then we can go to New York. Kita tamo sa among travel sa City of Manhattan. Nga po ay kong assistant. Secretary, my coffee, hot cup. Akong best friend ba kay hilig kayo yung kanta atong hot stuff nga katong sa ano karaoke. Mabog na kayo kanta hot stuff. Makaming now, but I'll work now. Okay, 7 na. See ya. Hello, so it's still Tuesday night. Kuan na 7 in the evening. And then, moadto na mi sa New York at mi mag Thanksgiving. Wala pa may lockdown dere, curfew lang at 9. So, naghulat rami actually nga mawala-wala na ang traffic ba. So, okay naman ang traffic going there. So, mong adto na mi. And, mauna na mong dala nga bag. Isa para sa mga electronics, ang laptop para mag-study siya, and then laptop pod nako para work, and then sinina and personal items. Then, gamay nga bag. Of course, my camera, and katong gihulaman ako ni tita, and that's basically it. Mingawa na sa Christmas tree. And mag-take og mga few videos while nag-drive me going to New York. Pakita mo sa beautiful city of New York, and I hope that you guys will enjoy. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my June. Look at that. That's the train. And you can pick our soundtrack. Take exit 16 and keep right. Madawat naman sila tanang ng easy pass. You're good here. Pack back here. Track is in. Pack back here. In. Track here. Back here. In. Back coast. Hold back there. In. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looks so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City. We are already in New York. Yeah, grabe. Kung mag-drive ka New York, dapat you have to be very careful. Kaya ang mga tao diri, no? Dili mahadlok og sakyanan. Like, mulabang sila bisag go, mga ati. So, ikaw nga driver ang mo adjust. Wildin' in the next small town. Dinner at an IHOP. A shower at a truck stop. We'll listen to some Johnny Cash. Take my hand and don't look back, 'cause we're moving on. Pack up here. Track is in. Pack up here. In. Track here. Back here. In. Back coast. Hold back there. In. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looks so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City. And say hello to New York City. We made it to New York. Hadlok ka na Slide. Hadlok kayo mi sa freeway. Ay, ako sa freeway, okay ra. Katong sa tunnel nga nipis kay tanan grab. Diyan sa freeway, wala mo ko nasayo po ato kay I veered a little bit. Admit ko na, but na-correct dayon ako and then straight na ko ato. Ang problema kay tunnel, bias tunnel di na pwede kung claustrophobic ka. As in, ako nangupot gid kung mayo kay ako i-insert ang video unsa siya kang gamay unya na siya railing sa kilid unya diri pod sa pikas kay wall na, and then curve pag yun siya. So paspas kay mong padagan unya pa curve pag yun siya sa murag kung buro ni pilit sa akong bilingkuran. Lord, but we are safe. Thanks, Han, for being here. Welcome, Han. I'm alive. We're alive. We are alive. Thank you, Lord. Thank you, Lord. But yes, we're just waiting for tita kay naa siya sa Yeah, di rin na tamuagi next time. Di na tamuagi ko. yeah, di na tamuagi at 1 place. So
naa si tita ga-park diha iyang sakyanan. So, iyahan ang ibalhin sa garahe. And then, kami mo puli ang park sa iya. Ikaw pa mas tita na? Wala pa. But where should be good, wala may sakyanan dyan. So, we'll see you in a bit. Gigutom ko sa kahadlok, no joke. I think manungkab ko dito ni tita ang pagkaon. Taas. Diri na tamoagi sa Bronx, the tita eh. Lagi, di na ito maagi ditohan. Please, han. As in, murag akong kulba. Di dyan makapo. Dyan kabutangan. As in, murag dyan nilupad akong spirito dito. Padlo kaayo, grabe. Though nice kaayo ang kanang kuan, though nice kaayo ang city lights, but I'm not sure if na-capture siya tarong sa camera. Pero I'm gonna take out the memory card sa amo ang Good at me, tita. sakyanan. Tita, we're here. Ipanaog na rin kayo. Hi, tita! Ha? Mag-park sa garahe? What do you think? Actually, dito lang, tita. Kasi, we don't have to go out, di ba? Okay lang kami dito sa labas, tita? Sa labas lang kami, tita. Ang ganda, tita! Nice. Nice! May Christmas tree din ka. Tita, siya yung provider namin. Bag. Shield. Nice. Sa side mirrors yan, tita. Oo, sa side mirrors. Sana walang tatanggal nito, no? Ha? Sana I'm- tatanggalin. I'm scared though, tita, kasi street side parking eh. Oo. Pero Tapos- ito, tingnan mo. Someone might just take it. You can secure this inside eh. This one, we can secure inside. That one, no. No? We can't secure that inside, so... Okay. Kasi you put this inside. Tapos yun ang ano. Para sa winter. Sa ano, sa mirror. So, nobody So, can take it up. Pang-cover siya para ma-protect ang windshield sa That was snow. our Lola. Yung car namin. Lola. Si Oo, ito para Lola. sa mirror. Tapos, ito din bigay ni tita para sa gilid. Yeah. So, Para Malaki ang pag... car namin, tita. Malaki ang car. Pero tita, maganda siya na. What can you say about Lola? Ganda, tita, no? this car is also white, remember? Sinadya namin yun white eh. Kasi Kasi new Para drivers. bilis makita. Ano yan, tita? Lumen broom? Ano yan, tita? Parang windshield, wiper. Buksan mo nga, hindi ko nga nabuksan yan. Ang daming freebies ni tita. Thanks, tita. Alien tape pa. Pero siya gelatin, tita. Ano? Dili kayo. Hindi, tanawa. Try it. Oh, double-sided na yung green. Meron ako yan. Oo, yun. Mas sticky yun, tita. Dito, ilagay mo. Really? Cute ng ano mo. Lang? Ng baril. Magkano bili mo nito, tita? Oh, 97.9 ako. Ay, Si Jan. Kasi ko yata. Ikaw, Han, pabaril ka kay tita. 97.9 ako. We will be having barbecues with our friends and our family. 76. So, tita, before mo sila papasukin, i-joke mo sila. Mga ayuda sa US. Ito. Ano to? Goji berry. Ano to, tita? Mamaya mga nuts. Pang snacks? na Tignan natin. Oh, meron pa. Isang box na ganito. Hala, isang box na ganito? Oo. Kadami, tita. Wow. Dami talaga. Mga ayuda sa US, oh. This one. Daghan pa kayo. Dami ito pa. Ayan. Ayuda. Ito. 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 Ay. Ito. Ito, apples. Hala, ang dami, tita. Ang lalaki. Oo. Dala ako. Tapos, Ito. 5 ayan. pounds na potatoes. Potatoes. Kaya ibigay ko yan sa kay yung 5 pa. Ito, tita? Ito din? Oo. Ayuda din yan? Kadami. Yung lemon, tita, hindi na. Ang dami, oh. Yan. Oh, yan. May banana din? May banana. Ayuda yan. Hala, turkey. 11 pounds. Wow, isa ka galon ng milk. Sour cream. Oo. Yogurt, sour cream. Milk nila na binigay, oh. Oo.
Tapos milk. Mm. Yun, 2 liters, tita, no? Oo. Dami. Reduced fat pa, 1 oh. gallon, oo. Ang dami talaga. Dami nilang ayud. Parang hindi ako makabili. Oo, puno na eh. May ano pa? May butter. May butter sila? Malaki din yung butter nila, Oo. tita. Grabe, oh. Han, oh. Sana nagpunta tayo, nanghingi tayong ayuda. Dali niyo ito. Ipadala sa Pilipinas. Ay, hindi, Matagal kainin ba niyo to, na lang. tita? Kainin niyo na lang kasi mag-expire na ito. Oo nga eh. Pero it is still okay. Si Jan, mahilig sa chocolate. It is still okay kasi November. 6 Masarap months ba to, tita? Ito tikman mo. May inopen ako pero hindi ako pwede. Try mo daw, ayuda. Try lang. Nag-toothbrush ka na? Wala pa, din ako. Pass mo na daw siya, tita, bukas. Try natin. You know. White chocolate. Tapos nuts. Tita, ang gaganda ng mga laman Ang gaganda ng mga laman. Hindi talaga yung ano ba yun, tita? Pipitsugin. Hindi chipipay. Dami talaga. Punta tayo, for tayo. Almost $20. Almost $20 na ham. Gisale na lang og $6.84 or 4 ba yan, tita? $6 for 84 yata. almost $7. Pero grabe ka 84 dako. ba? 604. Parang Parang 604. 604. Parang Still, that's a good $6 $6 from almost 20. Tapos ilang pounds yun, tita? 249 pounds. Hindi, ito. Ito? 769 pounds. Grabe. Oo. Laki ng saving. The shortest route ba? Straightforward? Price. Thank you so much, guys, for watching, and I hope to see you on my next one. Stay safe, healthy, and take care of your mental health. Bye!